KSU Wolongkomaji Head Branch atum pen cipatir piponsi Quality Education aputhak ciroktok pen Charlie Ahemalong ke humri asai ke dengpon Karbi Anglong arlu kaji thangklong lokacharli asong Karbi Student Union atum pen non ke khibom Karbi Anglong autonomous council along education em Richard Tok bi pen sai ke dengpon bom Quality Education along an susika paching turpon thuji aphan Wolongkom aji KSU Head Branch pen langpher angkang Charlie Ahem do an along kahumri damji aphan sai ke deng pangcheng pontanglo Bangso along kechengsi kahumri ponlaki Rashtra Bhasha Hindi Medium School along pensi chengponlo Bangso hut Rashtra Bhasha Hindi Medium School along Headmaster Sitaram Yadav aphan chetong damsi School along akisungki boylapen akenang sot alam thi chingki chingwai pedupon Bangso kahumri damahut Jasamet akenang sot nei laki lokacharli ahem ke thedung kavita isonlo Athi lokacharli ausomar aphai bangpharoke thomra bangkri ke thompensi ahem I humvet ke chejang un eputa Headmaster pen pachinipon Headmaster Sitaram Yadav pen lamthe ke paklang pon thulake nonomat bang phli aphan intermediate post ke papleng ji aphan lapen lokacharli ahem sitami akenang sotlang puta pachini ponthu bang sophi charli o somar lapen KSU Wolongkomaji Head Branch angbong lokacharli pen ko ana ledoji lapen ko an akenang sotmapu alam sitami chithanpon lapenan parta satlang along sitami kemisen angthe kachipalong dun unji aphan Charlie o somar atum aphan KSU Wolongkom aji Head Branch atum pen than paritekang News Report Lutikimi News सुविधा हो पानी शानी की वाला सुविधा हो गए ना माने पीछे की कोले 20-25 फुट में खाली प्लाई रिंग वाले प्लाई वाले कैसे होई कोई पानी शानी करेंगे ऊपर मात मुआ खोले 10 फुट पानी लाई जाए हां तो तक माने फोटो माई लोई बोल सब लाकर पार दिसे कोई अपनी सिग्नेचर कोरी दी दे मो देखि मुको से हमार पानी ने उला की दी पीछे एक सेम टाइम में मैंने हाई पाले दियो कि कोई स्कूल में राष्ट्र भाषा हाई स्कूल एमई स्कूल আছে एमई स्कूल মানে 6 to 10 আছে SDMC না SMC আছে SMC আছে প্রেসিডেন্ট দুইজন আর সীতারাম यादव HM2 একজনই আছে না অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার মানে পোস্ট কিয়া মানে কমপ্লিট ওয়ানা আছে আমার কাছে আছে আগত মই আছো এটা মানে এই পারমিশন না কারণে যে লাগিয়েছে তে ওয়ানা আর এই কেজন এক্সটার্ন আছে স্যার हमारे कैबिनेट माने यानी माइकी मानु की बा तार खूब प्रॉब्लम देन गांव बोल अभी से दे মানে number of teacher absent in the years absent लिख देना ना अटेंडेंस सब पाएंगे रिपोर्ट अटेंडेंस को ताते